Ini orang Indonesia nih, dia aja pura-pura ya, si bangke nih. Iya. Cinki bang. Weh, jangan bawa cingki weh. Hilang bahasa Thailand lo bangsat. Hilang bahasa. Diajak kejap macam kilo hilang bahasa Thailand lah ya. Hilang bahasa Thailand lo. M4. Orang pro. Ini umur 4 ni pengecut nih, bangsat. Pengecut nih. Kerengkang aja kadang nih. Ya, kadang keringkang aja tu. Kampret ketemu Minang kocak, Cuk. Lu kemana lu setan? Minang kocak ampang. Tai lu, pengecut lu. Pengecut. Gua decul weh, decul gua ini. Pantasan lu pengecut lu. Ujak bucinki lu kabur lu. Weh, Messi udah dapat ke trofi rumah. trofi negara weh. Oh iya. Terus Piala kaleng. Piala kaleng. Cil, kita kabur juga yuk, Cil. Iya. Orangnya ke kampung. Kamu baru nyadar lo. Apa Ju? Minang kocak ini goblok. Lihat lah suaranya. Bangsat. Mana musuhnya bang? Tuh, dia manjat tuh di pohon tuh. Lu bilang kotak. Apa lu kesini lu bantuin gue? Di sini Cil, di sini dia Cil. Enemies ahead. Oh. Majulah flank kanan. Ayo, siapa takut? Artinya pantai apa tuh? Pindah dia Cil sini Cil. Enemies ahead. Kampret mana betul Iya, dia kan punya kaki, kan bisa lari dia. Goblok. Right turn Ju. Yuk Cil, ras Iya Cil. iya sabar. Jemput gue sih kalau bisa. Musuhnya dah hit parah tuh Cil. Enggak kena. Oke weh, Cil. Sabar Cil, bertahan Cil. Sini Cil. Kita pancing yuk bang. Hah? Tembak yuk. Ya. Tembak. Tembak lah. Ya. Ini SS ya bang. Terus Cil, terus Bang. jadi bot Cil. Terus jadi bot Cil. Pakai tunggal aja Cil, pakai tunggal. Ah, tuh muncul dia. Dah sini dia Maju, Bang. ke gereja. Gimana mau maju kayak gini nih? Asli apa ini Ju? Ju? Cil, revive Cil. Aduh. Ah, dia mau ngeras tuh. Oh iya sini aja kita berempat bang. Kik ini. Iya. Tadi, Kita turunin darah Cil. Head nggak Bang? Dia ini di record nih, ratain tuh musuh tuh. Hilang gue. Pop ada yang mendekat bang. Mana. Di belakang gubuk biru nih. Aduh bangsat. Oke nomor 3 ini oke. Revive aja dulu. Kecil Bang. Ju, deket gua, Ju. Kita perhatikan saja di sini Bang Momon mulai mengeluk saudara. Mulai mendapatkan DP kesukaannya. Reload. Ya, tidak belikan musuh yang berada di atas saudara. Apa? Musuhnya mana lagi nih? Bisa tadi nggak? Di atas. Ya Bang Ini. Momon mulai mengepon di tanah kiri saudara. Diam Cil. Terus Ya Bang Momon boleh Sorry, berlari Cil. ke rumah. musuhnya mana? Sorry Cil. Ya. Musuhnya mana? Di atas. Atas mana nih?
atas tempat si bangke berdua dong. Oh. Kok di sana dia? Itu yang nge-sub siapa? Aku. Ah. Sabar Cil, nomor tusuk Cil. Apa mau sabar dah mati? Jangan goblok kecil. Bangsat dong. Di mana musuhnya? Udah habis kah? Udah. Ngapain gua ngepran? Udah itu kok. Goblok. Dah yuk cari musuh yuk. Sabar bang. Gua Pengen lama main dengan lu bang. Gue pengen mati woi. Ngelayat dulu bang. Nomor 2 meninggal. Foto dulu bang, foto bang. Yuk bang, foto bang. Sabar Oh, Cil. gila. Lupa, Oh, iya. Roy. Lupa Roy, cheater Roy. Cheater ya. Nomor 1 cheater. Kok gitu? Nomor 2 cheater Roy. Foto bang, foto bang. Cheater goblok. Ya. Push. Ya. Apain lo gue lo nyuruh ketawa gue anjay. Kan? Ada orang. Di mana? Itu tuh belakang. Udah Kita habis bersihkan ya. saja Bang Momon mulai panik nih sekarang. Panik apaan? Gue orangnya lain nih. Bang. Stop, weh, stop weh. Stop. Sekarang Momon sekarang. Tidak bisa bocil. Kecil pala. Bang Momon mulai memasang salah si ban saudara. Salah sih. Musuhnya di ngendi? Tuh dia bang, depan abang pas tuh. Dengar sudah anjing. Tempat abang nih aman nih. Dengar bang. Nok mantap. Pro player ini menang kocak, kaleng-kaleng. Taruh gue isi darah dulu. Mana dia lagi? Siap bang. Ya kita aras rumah sebelah yuk. Jangan bang, bang. Mati zona. Bom. Bang, oke tuh orang. Oi, bagi darah dong. Mir, kasih gue darah Mir. Bagi darah Mir. Lu pedit amat lo Mir. Dah tolol main. Bagi darah nggak mau, bangsat nih orang nih. Langsung ngegas deh. Mana gue nggak mau ngegas sama lu. Lu aja nggak mau gue kasih darah lo. Gua nggak ada darah, goblok. Setan lo. Oh, setan lu. Kasih gue darah ke. Tawa lagi dong. Bandage ke. Setan. Tawa dong. Di mayat lu tembak Mir. Gampang bocil. Mir goblok. Mati lo Mir. Mir mati lo Mir. Mati lo Mir. Mati lo Mir. Boy, tidak semudah itu, boy. Mana dia? Mati lo Mir. Broken wall bang, di broken wall paling kiri. Waduh. Bocil kampang. Kirain orang lagi ngepron, rupanya air rupanya. Help. Duh. Ngeras kah dia? Yo. Enggak. Help. Kok Mau lagi tolol? kenok. Ya kan mereka ada yang kenok, tol. Nomor 3, nomor 4 nih tolol nih. Kamu. Bocil anjing.
Emang anjing nih. Tel gua. Tolol, main gak ada skill. Skin pun gak punya. Oh, Lihat kadek gua, weh. Lihat kadek gua, weh. Lu udah mati kan? Bawa baju mitik, baju bot pula tuh. Dari belakang. Mati lo. Mati lo. Mati lo. Tolong dat. Ah, main goblok. Ada yang bokong. Dot. Bangsat. Berjuh. Di mana sih dia? Di belakang anjing. Bangsat. Mati lo, mati lah lo. Mati aja lah lo. Dia mau yang nomor 2. Mati lo, main gak punya skill tuh. Tuh lihat kacau tuh. Dua kena main gak punya skill tuh gak punya bacot pula yang banyak tuh. Satu lagi bang di atas bang. Mantap Rata. Rata, aku mau ngelut dulu. Nomor 3, nomor 4 main tolol. Lut sok pro pula tuh baju bot tuh. Tolol. Berantem pun. Bocil. Kencing belum lurus lo kau. Ah. Bangsat kau. Baju bot banyak. Skill nggak punya tuh bacot pula banyak. Masih ada ya? Masih yang di depan, Bang. Tandai dong. Mir Ya bang, aku duduk dulu bang. Mir bangsat nih skill nol. Udah yuk kita ras yuk. Woi Mir bangsat. Masuk rumah dulu lagi. Udah yuk kita ras yuk, udah hit parah itu. Ya, Skill nol bacot yang banyak. Udah gua duluan ya. Yuk. Ah nomor 3 goblok. Mir bangsat kenok duluan. Mati lo. Aja si Mir bangsat tuh pak. Nah, di mana dia? Oh, ini musuh ya, kira teman loh. Bangsat. Nomor 4 nih. Mati nih, tengok lah. Mati lo nih. Mati lo. kiri ju kiri. Kiri. Kanan dia, kanan. Ah, tuh. Ayo mabar lagi bang. Tolongin konten lagi. Berisik banget bocil. Beneran Ju. Sumpah berisik kali lo.